Hallo agus fáilte go prógram úd achas. In dú hána údum go fáilte bhlá a chud féad a had bhíon sás le fóghlam Gàidhlig fat úne. Sé Aonghas MacIllinnein ha cúteirúma dú achas, Aonghas na stúdiche e-Sgoil agus hair cúl leisachí an móra gainnead an fóghlam Gàidhlig ach gach ide náisianta. Smar sin, bhhealum táiseach ag ar cáda go dú a féinach gurst Aonghas, cimid a hanig go héin go teagasg agus go fóghlam Gàidhlig. Am cyd gran nid am ysgol dhèanamh agus nid fel dúlach yn tosio tyw cuspairean. Charó féin tyw awn yn wrson. Meis ysgolwch agus thidsearan y gyndach y gwaed y fwrt i fa dúlach y gyda'n fel ond dúlam sy'n gyda o byswysnach rwyd gael o'r sy'n carsach oedd i gyndien ach mae'r ysgolwch fe dhèanamh y gyda'n chapan o'r sy'n efo gwlsyn agus nid hannig eco fi tyw yn y cuspairean mae had an hitboek balaf agus Andrew Beatty van a cheannard ysgol dhèanamh nóirsin I gyn sy'n dyn cwspain bachol gan hyg. Sam cyd gresyn ystwyd mi iddyn dlia y lent mi. A mis mynd i gyda cynt edrych sy'n gydwch gyda ffyrwyd mahafan. Ysyn ag yn lawn charo mi cwrmes idd chomas fa parsian Turkish hwyd mi ag yn idd sy'n eadar-lìon an ysgol dhèanamh. Mae'r sgolwg ac yn ei ro John MacLeod no yn pyrt mae'r chanig dyn i ddys. Ys fe lie ma yn ach Turkish. Grammar na Gàidhlig, dyn i ffeim gons yn y biola ys yn Gàidhlig as y fwrchwyd gan romit ian o'n o'r son. Am cydsin go i gyresyn fysnich mi go fidol y dyrst son yn gol y Turkish. So ha beach gacet eid úneach a hugorst smúneach gyda seo stoch a dríoch gúchtse, seo slia úproch a ha roed. Sé hwg mwy as a chanan agos biarstis a chanan agos goedd an y Turkish cwtiach chanan. Fa glwrt y luchd-labhairt ma I lagin ag yn lawn sy'n fan an dies yn pled yn cwtiach so fi'n y dochus gresyn hwg mwy. Nishtje, Ísgá mi goin e-Sgoil, cwas a hanig yn beach yn fiawsanach, ha cyfiet blian han ydw i don nishtje, nid dafile sy siagiag, nid a horsig e? A dych cor y cwg blion o fy horsig he. Nist horsig he ysgas gro egin ac yn le Turkish mathematics an y barau. Ygys charo rhywun ac yn ydyn ein. Iasyn tri sanas yn international te mae gedig Google ich o'n dyn bio en I ysgys barau Turkish maths. Ygys ferfan a studi cydd rwy'n mwl am yn pornir yn sir yn orsyn se Bernard Chisholm chant ydys. Ygys smwynig eisiau wel mae'n Gabhaidh dhèanamh y chort doch nys ni clachgwg technolog. Ygys se sy'n rhain schai dhèanamh clachgwg zoom na rwydygyn gan George sy'n gopriche hwydd na sgolen y sy'n troni tystion ys ygys se rwyd gyma cwnnwstach o fant jarafwg dy Bernard gan gael rwyd sy'n byd dhèanamh. Hyn as y fat y sialda sy'n ga higych tylig na chos. Ygys charo wys bis biacam sy'n chanel haast am yn technologos na siosrwyd as ymwyl misas yn draste. Ygys gab mi unig me fehe nid hannig ges mi gwy o'r son canastus e-Sgoil I gael. Ach, mae'r fe hyn I gra chaniad dynnu ag efelwyan technologos fe gyriach dynnu ag roi uyan yn cwy ymanach hw chorym yn gan y chloen ygys hwf Turkish ygys iwnsach ag. Hwg dynnu cwnnwyd ym ag ymawn sy'n Alan Smith iman. Fe sy'n tòrr na bealanta is technologos na fe mysio. Ygys chai is cwyd an nofis mi hens Alan ygys da computer ygys wrstedyn diach dalafydd ygys gyf cadio trifleis. Charo plan ac yn, charo cael crwyd ac yn nestiwyd ach sy'n hyn. Nes dan yn cwg blion hedd go ffas o fi na gys met da computers kan moran skilt ac y carwad y dol go fi Turkish as y chwlhwyd yr ysyn ydyla hynny malabe cord ma hedd cyd mae'r el cyd gyllu niach Turkish gacyn ydyn at fi ban union a pars union ygys y gwybod conlyddi sŵs di am cydyn cyd ffychyd bwy'n neile fwy ffyr galabe. Wel chrech sa hanig.
Bheit mí tuigh sé go raibh imirt mór sarfacha le bhain a chad ó cailí san go raibh na hadaimh luchgóproch ceirsco mór sin na sin sáiríte. A chané tíireach ag cíad na hartscoile ha na cuspairean út in dioniste bhíl. Íscuin go háid silín COVID cumid a hánig si beo a rilín COVID an na dói. Aonghas a churrá ach sé COVID cael bearach a gainnead sca go go chom an gin nach begad a bhíacin. So sin barach goirta sem go sin na 6 míosin sa rin sin na 6 blion na sin dhéanamh an na 6 blion na becú sin ábhaisteach. Ha sin iniste tuis mar a hús míisteach gan hútar san inna go léad ha sin ruchúsacin gan na tráblionnach an bhó se 3 go 8 farsaingach de cuspairean na kitchen go bhfuil níd bh chula cuspairean an scoil sa bí le barach gan an gúteach agus sin tórta chúsacin Gàidhlig de ginnevich cúteach dúabhas tin tré déanamh náisianta cógus árstíide tro e-Sgoil na cóblion cha seachat gohard luch tukisk bó I foghlam ag go bhfuil an bhí déanamh Gàidhlig mar an tres cánan canáis na búnscoile. Mar sinna het tórnas lean na bheith dúlach in bhige is a chiad golamach. Ach am kitchen go sin tíocha gáil carman mar a hiicigat go sin buchuidech go gá sé uiad. Nid am I gra bhfuil ná sin bh góprachacin ha buúnacin ha gópur láin híte ach a bhór chuút gan a hacin sé duine géirí bhí gópas pástíí tí stoch ré cóúin híte sa deach gan líide go húse mar stoch go ré bearla ag árstíide me sé sin an húse bearla na bhhat tuis go scoil haúíoch go háast hat lé commasach a chanéad a sena bhí an cyngealachu go uan scoilú sa fat dúil so het frukarach stochas go ré kuting tin go tiidir bheitthe an an tukisk hu ugus na stoch ré má head an ag bfuil páiste águs nach choúna bhí fall an dú futi bhí tukisk a pat sa bíspías bfuil ban léhineachcha agus sin an túchpilteach a mis munechu a cóstadí tòrr gan luchd-labhairt gach in inis. Char an húníon iad a hán is a chiad golamach ba chnap-starra go leor far cóir ba tòrr gan cuspairean wat a granach gaach dhèanamh gohard nó rud an practicach ach ma ha Joanian tachrie sin mar sin gaichin go dóid in cúsichin goléad líriige. Chat a Gàidhlig cáil há storn fim gur chat a goprich chula cáil raon sin cearsta bharach ach ma ha Joanach merach gan dhéanamh áteach go dréinúad agus úsach van na merach gan sin sco nád is a bí bhíost ma Joan a mis miniu gré gan an sa sin an túúsach cearsta tin. John is jealous a déanamh a Jeffer nach é, agus ha mis smúneach cha go leor hé sin rééis cén ar fieich e-Sgoil. Díach fiús a bhí gála a chéime ha sin le dí seachah agus da computer agus mar a ha gnáichin ar fás. Cunig fergan na dúine bheit sin charamór an jóla sé computer am kitchen net mi sé tukisk an scoil chat chum computer is darheb díomh stochel chun bhí déanamh chláirigh is na clásigin is a wat dieke gat steach sam go gohéan oor son agus chlách cap gan gan lese. Agus seil lárstan isteis seil an thuúil as a bhfuil hín beo agus go dé a hair cool na leisi hí an móda techneolalas a seo an an foghlam. A mis muine go call seár mai join tó gan luchd-labhairt go hacinne chat is muúnig het díomh na béthe go begat tukisk urrainn ag an úse go bhilad. Agus fi an teacher na seár han na lappe sa a gnáichin ist. Charwad a clach go technolas go iad bhór bí mas get hiú dríach ach rud a hat a fechgin ist. Channe cáil duh dúlich na íondach man rút a sinne déanamh. Channe ánachtích rud an gema practicach. Ma ha liúcht sa bí na jólas is computer a chlachgach. Jún sich do bhginile ci mar an níú in tukisk urrainn beo agus an an dói a ha taran na chlóniusteach scafainte de bhí. Gúsach díoch bhar mar begat an an glas. Bríonú Jennifer gníomhan ha uíos de rutan
anasach urrainn ligus lán beachcan thorsteachad beo agus idir gníomhil mar agus a gra. Chabhúr go bhfuil ná sin na gcatharach idir duine bhí heas bhí an clás agus duine bhí ar scrín. Chaine micrá go le chomá is a chulasíoch ag hapan nach chéil chaine sin na micrá itid ach sinnach go garama as a Gàidhlig fer bhfuil pobl dawl mi gili cawn ministid gili le an dúil. So a sin fíd a mismuinich as a dúil as bhfuil sin in dú mar sin coiúmanach chorm an hirta chloin a fé galappe húfa curriculum fé miscoch go bhíacin. Go cindeoch me gas thidsearan maithe féin agus an cuiris bealmh clás sé sin seár. Ach, chaine sin gra go bhfuil a chuúla teacher a sé sa bheith bealmh clás má a bharach. Agus na bu me chuid choinnig héine sa scoile dúidíist, bearlam sa fatte, teacher a ealainte agus a maithe de gráich a bhí iad a scrín na de bealmh na drochiteacher a bhí bealmh sa chlás. So sin na dóis a sinna céintid. Miscochu má. Miscochu má go deire. Nuiste cimid a ha na cuspairean practicach a gúpair. An nuair gucht éisiampla a thscúine cimar gadíad a hat gúpair. An marásaige a mi cho cleachte a bhír bealmh clás agus clown agus gadasan agus na gníomhanach go díseal dhéanamh a golan sásan. Cimid a ha sin na gúpair le cuitegin le teacher ar scrín agus clown cóla an clás. Well, am gyda sy'n ni ddysyn bli, mae se canan a hanes o gwyd gael sy'n help di'n dwi sy'n doi afysdiach, ach cwtiach ffwtiad y fyd clachgyg, a idd y gwym ond yn dwi mae'r cahwyd mentimeter, rwyd yn gael sy'n, chan i mi grac o bwrgon sy'n clachgyg yn dras, ach le glefig dy wobyd bwrwyd ffein gwyd y ffer yn clachgyg dy sy'n sgyd dy lesyn gymapio ygys edrych gynnu o'r dy chlwy'n clachgyg no i machines. A sin na fás was a gar chabhór chuúlabág an blion, cúsin na fás na seár. As a fiú as a hóg blion as a bhil sin idir bhí gopad ha crú áharach with tinid súl technológisch. Ach húf cuspairean practicach chaigradanne ag níd hoiseach nach gag a bhí gan gag sample chemistry, physics, sgroen an George i gianna. Wel gai, gyma síimli. Hef harst y gylio'r theori horst y gynnu. Diolch mae'r sy'n nid yn ymwneud dras, y byddi'n ddechelus i'r sgrin. Ys y fôr chwyd dysgoltyn, ha lwctioch ys gan ec i fel tiestynus an y safeltioch fi gobydd an y lab. Stoch yn achau cwtig ec i fel tiestynus an y chemistry fys an can. Ach, bi ec an y biolus no an y physics. So, does dy gobydd sy'n effer i fel egin an y sgol. Bys ni'n cwyd teacher sy'n chemistry stiach leine, agus bi sgol hein yn o'r sy'n cwtigyn ec i fel na tiestynus yn hw safeltioch gos y fi gael ystio'i honig an y sy'ch un gan dior sy'n stiach ec yn o'n nawn. Fe mi at yn plan fi yn fynd an doi rwyd ag yn edrych ialachti. Gos y fel bloch gach gycan sy'n rwyd yn practic i'ch i anaf. Sbi nôr sy'n chafwr da hitcherach go sy'n drisiach fig fer fel Undyn ti'n stiach yn y sgrin, hiad diach wan na dianaf, ffwdiad y fyd yn y mesafydd yn gwydioproch, agos bu cwtig yn ei chile, ac i fel tiestynus yn, y cwmal sŵlor es y chlas agos trwstiwyd i gaf. So doi, sad hema dwlwch gobrich, y fi gobydd hadys ydd chwsbedd yn morsen, had gymsach yfochach i chile, chani. Gajera, chanin gyda codam ar leia hawn ar sy'n fi leisach yn y sgil yn profession ta ac agos gajera yn sgil yn conoltri, fe mi at sy'n fi ag i'r gyma art, gys y bu sadafach y sawn chanin, cwm ciars mi, so, ach fe mi ieimach na sgil yn conoltri fi ag i'r gyma art gys yn bu sadafach y sawn, gyharid y hwf cwsper colachri chemistry. Fe mi Johnny fi an o hwn ysgolig, a doi an y chwlw cael i gianaf, sef dydych yn doi sy'n olorog, agos fi crwach o'r, mae'n hyd ti'n meddwl, art, ealain. Nid y hwysyn i gros yn dod yn ealain, fa ffewn i gradd un, chag asian ti anus, cymar ffoi helaf, sa dy sŵr sy'n sios yn arid i gianaf. Wel, gas sy'n teacher og van de baras, weich die sy'n teil yn ag, gael i'ch yn charobyd an i, fa i fi awn sy'n blion y profi, agos
haid vi tjökisk chavor as a chwle búnsgol a han an alabe a genef Gàidhlig go idva as a leudachadh a chasiachad ha chwse go choma ysgol sy'n gaffasta gan eistedd rhwng blion yle. Snes mwynys tu ni ma sian y genef dy gilan farai. Chan i fant gyfel cdetad og le túristol fein corym fwydwch ecyn dachi ys y sgilyn y lesach ys y fi tjökisk go sgoltin yle ffyr galabe a cha yn dynnych gi ha gobyd ec mwyd sa hen sa hwyristol fwydwch an barai cwtioch gnydd fy se ecyn dwy. Mor sy'n edrych di siachga sad ha bwyd noch gan môr an chan an y fain gan y sgol ach gan y choiwsnach ys gan y economi. Ys ha sian y tachas trawn trich chan an y fain ys'n hylan nir a chan y baten yle ac yma imoloch y ffiog na gaeltach sy'n nilan ferfil lwg tjökisk gobyd dy e-Sgoil. Sa sy'n edrych fi dyn fyr di chylwysyn dyn y gleich indig gyfel sian edrych sgwyl gymach sad go diffyr chiarni an chan an y fain ys'n hylan nir ach eith ffiog alabe. Ys ba fiawl sy'n ach gag yn egnid chosioch nid hosi sy'n edrych e-Sgoil ba gyma ma simbli ys a sy'n edrych lentyn dy sy'n go iddo fôr ys sesioe. Mas mwynys dwyd y borst darts ys yn pys es y fian ha cwywnach ys corym ac yn edrych wydan na hyn. Hwn maws y dhèanamh rwts bi he garaf dydyf dy gwynio fi garac yn mynd nawi ma sy'n pniaf amas na cwysig cwywnach ys corym horst dy chloen. Ys ba sy'n nôrs yn y cedydd na pys yn yle fod olysdiach gan y dartboard efo sio. Fwy chi'n lata i mynd o'ch lun se yn curriculum hyd ffys y far y cwyddistiach. Curriculum gyma tradition dy sio a hac yn gwyf gabh a ffag. Ys hapeth groed yn y mat y chwyd fad y fein cwg arstydyn sy falaf y glasgon a gwneud yna o Gabhaidh ac y bydd i carwad y dog an oleu. Fôr chwyd yw carwad y tiligachu ys fa droch fwy gysyn i'r coiwsnach yn nilan sir ys ymwyd o'ch at ilad y gaeltach. Chan i sy'n y gos y bydd bach gyn y corym yn sy'n. A cha sy'n i sy'n gybi foghlam nys aswniacyn ys fydd corym dy gwynioga fwydwch as yn coiwsnach gach gyhyn. Mae had y gyr sy'n i gianaf. Mae'r hyl a cyd coniach gyfalaf chan i sy'n y graidydd. Ys gael af y drwyd ac ymhen so fy gyd gyma ffat y cargo fi gyda sy'n di clon gwynil. Ach mae had dwi'n sy'n fwydwch cosnwy yn y gapein, sy'n fi gwnswch ag yn nhw'n angmys na hylan yn na iddo gaeltach. Bychogaf yn corym y fi achga. So, maat i fi curriculum ysdiach mae'r hyd farst gan y sio, se chwyd sy'n ysdiach ach cosnwy. Sfa sy'n gyda'n hyn rhaid cosnwy, slien cosnwy, dy chloen stoch yn achro, a gyri golf gotydd môr, ygys dy lwch tjökisk, ygys dy gwynile, ha gofyd cwrtaich dwi tro e-Sgoil. Ygys yma rydwch sy'n ysdiach se Gàidhlig. Sy'n sy'n gymwr edrych hada ys gyma blwgaeth cdir. So sy'n ysmwynio, wel, mae'r byd dwi'n acyn y gobydd ys yn coiwsnach gyn, chan i'r ganan gofian. Mae nŵr sy'n mae'r ganan gofiacyn, chan i'r culture gofiacyn. Sy'n yna ffys yn culture. Da chwyd sy'n heg yma i'r reality di cael heg dwi'n ilan yn olabe. Ygys mae chwyd sy'n ni gael conlas gwrs sy'n cael dyn y corym yn a hawn sy'n costnw i gianaf trompe ha doi ac ydd na tri codig yn sy'n yn arstach ych. So mae ni sy'n yn doi efach goch haw ysdeich y coiwsnach ys oprichen es y coiwsnach yn sy'n y chwmys cwysyn y dol. Cosnig canan coiwsnach. Cosnig canan coiwsnach. Sy'n haast. A tòrr sy'n ealain. Right? Right, siwt ma ha? Na si hydyn ysdiach edrych sy'n co-obrach. Cha bod rwy'n fydd fasg ffad na ha sy'n edrych gianaf flyn hyn. Ha co-obrach yn y volta edrych fydol. Gaharyd fan am y glasi slwy an. An y doen ach ro tachas stoch yr anna sio. He mae'r tachas sy'n am y chogi. Bwyn yn dywnia y gobydd conlag. Hadys ydrys yn y dyl. Ygys y tyn ysdiach tron hwyl a sio marc y e-Sgoil y cwr taich di farsaing gychyrigol ymach lawn o ffein. Mae'r hwrs mi sŵs di tri ffychyd na ceid ffychyd bwyn yn y gobydd conladyn. Ygys mae'r candras dy sgil na halab, Skills Development Scotland, cwm alab
eadar-lìon, Keep Scotland Beautiful. Njögin had sin a cwrt gymor the rwt a sin tafn gan y sgoltyn. So, sin ffyrfel gwobrach o gytyn ystiach. As je niet op kan is al more is roeten. Als je niet op kan die college gastel aan de storm maar hoe koers in de Gàidhlig. Ha boeien nach radiewe saas as Gàidhlig ran show. A Gàidhlig jam dhuinn ha mi die sgoile ealain Glasgow. Dus dat alle hoosje op het kan dat in. Daar goed aan Gàidhlig is aan de beeld en is garwat op het tro Gàidhlig die ran show. Ha jo nog zijn gianef. Je feed go éisiampla in je có oprachaig ag efmatach ide, chan je díadach ag ide choirsnach, ach ag ide náisianta agus bhil clíne sin na síosúla, ha mi diliche mi crustatarstacha, ha mar smaine go ré feed jo immerste hain haar Gàidhlig dhéanamh beo an a dachad an stocha nach rochhéine, agus an classichan, agus lei teacherin, agus an nimmertuch dói. As je ver choirsnach ile a chrúachaig. Het dói, ja, agus a mis mi go ré mogelijk het Gàidhlig. Als je nu een kroene Gàidhlig, een schoolbewusteach le Gàidhlig, ga worden zo goede, kan als je niet dianef. En je kunt hier kudus wil je niet bedien, na ik die niet de realtes, foghlam al op de boeien en zo, maar KSB Keep Scotland Beautiful, maar we zetten graag. Had je niet, als je het teacher asta, ha koop het eterschen heen, ugus een boeien zijn, ugus had het in de toorstugen aan de Gàidhlig, zet zwak COP26 het al, als je niet Turkish troviane Gàidhlig en dooi nach ro de tagerstie van show. Apu in de nille, gemama jonig, wie koop het troviane Gàidhlig kutjach. Ach met me kan see my gede genest. U shashon piece my gede va code wie dolle stachs gene hier het vies maar wat al aan de show. Shashen een curriculum. Behoor gan een curriculum wie naar haal us gamang na wijnstit. Es een tuige show. Ranne show she curriculum meinstit. Ba curriculum gavoor kin shoot te jane te lite wehe. An ho a curriculum met jeno route uit ikiriet. Us route gaairsnach ikiriet. Als je in doos na an korman shen jane. Ach hou kumal farsaing ek no naam soms min kreshena akutrmach Gàidhlig. Cruach korman ag hula ide an an canan an an gúchtar cosnian. Ha cho intinach a bhí clíntin in fiansa nach e-Sgoil agus sam smúneach i gúta sinúla bhí gimsach bhana sin. Ha isach a tín ha canan ag ide choirsnach sé cuspairean nach as a dafhlion ag alaf mar a hachar gomach bíhantas gomach tríchas na mianan. Wel, ha mis mwyn as ich hier dat nes in byn coirsnach na Gàidhlig. Sa tor bwyd i fi an. Cati fel coirsnach na Gàidhlig. Wel, ha coirsnach na Gàidhlig is o hwlaach. Sa mis mwyn gwrs ni cawlach bwydwch sydd yn cron môr le fi bletrig mar ydyn gan George sy'n. Ha coirsnach Gàidhlig I charst cho ma an an Glasgow gonse se fi an y gawsen. Han I leko Gàidhlig ifer a tad Gabhaidh. Ha mi trum trich cloen denk ik me goed cloen heen. Gwylad falaf yn ten change yn Glasgow, falaf Heilins rwtanile, dus het alles zijn. Dus gwylad de cloen fatwarach de Gàidhlig, ymysg dwyn gynnyddach geheen, so we gat an de suichien gemakkelijk de shen aan de stornweg. So, ha mis mwyn nach leko tiver, kati vel a chansnach a sio, atsevis dwyn ga clachge, dus ga clachge an doien, zat ga kumal beo. Ha mis mwyn gwylad tòrr in de jane hoe goerschigen uren. Gaat nooit in foghlam voorschool horstede goelekar. Ach, gunje hen afneerwiges wie den gleichindich grek kanan koirsnach gewis in de Turkish esne skolten. Gaan je dunne biog wie bedien het Theagasg aan Gàidhlig. Is straat in Stornway na Bostri na Ballevanich na Glasgow. Us gaat amish gemoor schon gebi cuspairean maths na chemistry cuspairean BCB thuagasg Gàidhlig. Gaan mis mwyn gyda sien pniafos behoorde fi an. Ha mis mwyn gyda cwrschichen safel Gàidhlig mar cuspairean, ceol, ealain, cuspairean mar prentisach. Gekindiach bydwne y byddion mae yw'n fi caet ystio'i sien efer, no caet ystio'i'n gwyd chloniwg, an differ hwy chi'n effyr na dŵchwg, edrych fi an yn Glasgow, edrych fi an yn Gawsen. Ygys, Sesianis o'r cwrs mae'r prentisach cwrym chloniwg. Ferfel na hwyd yn y dwblach, ys ferfel na corym yn obrach. Mae has yn gyfig a clachgyg na'n gwyddiwnsach chi, sy'n o'r sy'n yn y sŵl na hwbrach.
Het tòrr spúiltithe na bhís chlánach go héin, na bhís at fuidach is na caiineach an chlachcha a gána na sin. Nuairút mar na meanan cruúchal prentasach búnasach an man sin agus a sin dócha sin ruúig gná sinnta son cuaram chláinú agus son na meanan digideach an bliana gan ag sé fé galapa. Agus ní sin a chanin na fás aige athrathú mór. Ach go tradiisianta, har bhí smúneach i Gàidhlig mar chanan a fröcarach ar son bhí tuircis gan scoiltin nó a gopas na meanan agus sin a bhain. Ach fémar na dríachcan is bhfuil Gàidhlig deachtamach agus imimechaí sin líatach go mór. Cáte bhfuil na luchd-labhairt a scoiltin agus caiineach gona féimach chur féimid mar saiciolachin foghlam. Dhuinn bhís cúteach le cánan is còmhradh speech and language therapist mar sin. Fémar planach chud a gríomh go má lua. Ní sin i gráach bhfuil clóna féin foghlam trámheánna Gàidhlig agus bócú cearst. Channe le cearst na choramach go raibh Dhuinn a cumasach a dtíon an na beàrn le bhain a tinisteach i gceannaigh measúgad chlán nach tuig fiú rúta a gráidús nach tuig gas an rúta chlán na grá. Hanna go mór gan a bheach. No, dat haunam cheann, bheit mé ddíireachta le thucail ar a féin sin, bheit héanamach ar cormachaich ag níd thoiseach in na chóraigh acin. Agus go déad sin ún rúta ha mis smúneach a ciú nach líte cormiste sé, ma ha féimeach gan na bharach gan ag páist an clas bí nó fiústíideach ar son stúraigh ar son na neachtíchas chaile cormiste ítegain an na Gàidhlig. So ha go mai intinach a bhí clíntin go bhfuil héna taring ar an ún raf. Sa mis smúneach ha bhórchuit han sása foghlam Gàidhlig cúteach. Ach go déad as a hic an ahadachaig agus an léasachaig sin or féimi a bhí ann a drásta a marach, féimi a bhí acin. Hí gabh go híisiil man sin örp sin héin agus bhí éúne ach fémar tóisiú gopa sin agus go má lua. Ichún heitin cawl cyn híol a sin i cawl chloinne go háid idir darblan san tresplana. Ma ha dlúid is a bíachcha, ma ha rúts bí annach chud bach góra, agus mar a hil sé bh sin taich geachcha. Agus sin gin is dúiltacha fuidach is na caiineach gona cynhéin, u gopad gata ban is a bhúna is a garage na sat anna móprichin caiineach stop grúag idir sin gin het éachtamach go bí Gàidhlig geachcha. Canan Lyle, socialta. Canan Lyle. Nugin het al een goed garstíden, stok an molle, a sin go bhíachcha capolin. A tín go dhéanamh haúíoch gang. Agus sé an córgan an tlúg a sin i cawl ag iad fatar ar há an na foghlam trámheánna Gàidhlig. Agus úch giúnsachaí, sin fer bhfuil taich í cúteach, taich bór, is únis úch giúnsachaí a gán an cailte. Channeil go leor ac yn iawn. Fe mae'r barach géanamh son a tsenahis go iad a filantach. Agus ha e-Sgoil fi gwybod gymaint jalasach y hwf sin ofgeth Gàidhlig ac yn sai gwybod se garamiltach einde agus yw'n sy'n hyn i Gàidhlig ac y dol fôr hei le filant y mira beàrn agus hei lírig y hwsgyn condi colostach astil an hio agus condi bwyon coirsnach ille y fiw lois agus hat a léir lésar a bhachal. Páirste farummal, páirste neo arummal, chum capatich. Dhuinn tíadach a géirí gahart féinneig seosta gíide le bhí gúnsach na Gàidhlig. Bhí cynneach ar loine sa bríon, sa clach go chan an dóin ádrach, agus ba mi tíadach a cent mesíon hanig tre man na bwyon an sinnach gan a trivinetin agus hwg a misneach fôr gon na ba tinisteach edáis gan a beachcha. Scanneal. Gehéantach chunig mi héna sanas ar leine gur maiwé sáiriste acah an dé mar farske seachcin na Gàidhlig agus bha mi smúine bheith seo intíneach agus sin míad a bheith a noch agus a bheith go gáil. Agus fíorthalúm sa fiásanach go hacah sin agus sucú imimeach sa dul seachata sin mi goin Jeffar óprichin agus na chéil sin úla dul a bhí dul ar goúta cin académicach ar a tír bhór me gúteach go bhfuil sin go bhfuil óprichin ann gan na thuladíine agus
Cresson nachil sin brostach was doch go éis seánna fechtan acham san iste ach go cresson nachil sin brosnach nó cúd uad de luachstocha as a chuitchanan as na óprichin na sin agus sa mí smúneach ha na prentasachgan a dhéanana difer bhór gan a leithid ha te ide go má art na a gachasat leis an tíistena sin. Am diolch ar gyfil sy'n fat a gwmyn a bors na Gàidhlig agus rioltas na halabe sy'n chosúpiltis had ydy fi hyf mwynach i agus taich as na blionach yn a chasiachad hed ni gael lynnu tortryd yn crwch a leudachadh nach bwrwys ni ydy gan na bygat ydy fi sat fwyddoch di policy ys planne ha policy ys planne ffeimol agus ma na ti hyn ach nid hig egin mar a hanig as na blionach yn a chasiachad Mae'n y bydd yn twchbyltiach lyg i da dhuinn a sin lunne, agus chorle hyn an hyo. Fa cwysyn iddi fi gymama donis, fa sy'n iddi fi an y gwlchwng. Le fi clachgyg budget yn ysgrifennu an doi'n crwch al stochas yn ochrosyn dianar an y sio, chai ac yn ydd opydd yscost na gyhyrt gwyni fa sas yn nyalan, yn ghiol, yn drama, dianaf clasgyn yrloine, dychloine ffio galabe. Agus he iwndach na had de gwy ag clowns ag bwylen an gwysyn gan George sy'n yn balach ac am hyn drast an ysgol an yn glasgotro eisiau yn gael bi a dyn las i diach ganyan. Cian sy'n bi ag ysgol sy'n di gael i gan y siogilach ag gopetro eisiau yn gael agus he gael un o gyfehe nwy ag yn ysgol edyn es y chultur es y chana ys y sporsio ag y loa. Se en wasach mas die eerst kooprig kon die vissen in gael als je niet in een tòrr so was je niet doelen wie je niet aan de week niet dat zo hoeven in Japan Gàidhlig kan goed mag fattes farsing. Gudéire hanna himmerston ag na físin fat agus farsaing agus mód agus a déanamh difer ag imimeach ide a thuh canan agus ha iad san mar ha síise dul haris na cíochan mar go beh ag cóirlean inatal agus ha mis smúneach go bh sin uafsach chéon cúteach a bh lusa smúne go le cúteach a mí dú go bhfuil ach chur son. Wel, a mis smúneach is a chiad dollamach le bhí gopad cóin in na buíon sin rút a mis meichcin sé go bhfuil cuarpis a bhaláb go ide agus Sat ben a lá nawn, sat chanan mai e-Sgoil, chanan mai eisiau yn gael, chanan ma chael eila sio, ach mai yw'n na clonig lwchgiwnsach chi, agus corman ys cwyon ynach. Agus, a mis mai ma chwmst o sien, ag tish mi an y cwysio fat y diwl, a chwyl cael eil twysti mewn orsyn, na, di mar gybwg, estio i sien. Agus, a sŵl na Gàidhlig chopig, an yn siog, a chech o môr an siog eile, ha kid cormac yn ynest, yn dwyl fôr ule, sat heknjolas an doin nach roak in die nee. Hoe mi ik een lede hietje vis a Baltimore. Kuitgin ik wil Gàidhlig agus ik wil lánach lak in die mis moeine huger ska we den koers aan zo morig en gan 3 miljoen in. Ga geen niet meer steen rem we dag het vi skrive het vi koin mai een kormen troi skal hu kuus kronchen. Agus het je geuntig as je is kun je kedu en feskerdu via die taich gehit gunje het Tsjechische Ukraine hoe ze de golstjacht de foplochne sheik agus rootsbigas aan de Gàidhlig gaet en van kanen en min kanen en kanen en nele ze he onges gemaakt wie torsoel arsin het kuusje dus een vechkin tegas jumsig voor roegmens voor artigenele agus maat wie door met Suich gaan in de show pandemics en dan is tormus nis misnachele navami. Ik kan mis minne hukke wel uide tachorst agus nachal ruin halavin gediction een karma show zat tuchte es ik hele gegoomshin dol maar haashin dol draaste koprige konwa agus via die boeis pischach orstig kuusen. Gudéire féimesin bhí meisnachil. Féimesin cá sin. Déachras. Gníomh seach gearan sin a bheit mar se grandí an a bhíon sásla rutéile agus ha mí smúneach uhéin agus e-Sgoil sin na seachtain gúin uair is uair a díist
le bhí gníomhach agus cruachal a chur fuasca gur rút déhéit a ghéanamh. Fiacha, háisí chu brín ag toirseach cháirich míún deanamhéideachgan sa bhí géimsach a méideachgan. Sa mé smúneach a thuúdan an hasin cad téicfach a bhí gála chéim agus fiacha rúta gniúd éicils go bí méideach gain ó nach téite mar a hasin an dú. Mar a misnich chabhúnich, agus can drásta fiú hú séasfach an Turkish, Gàidhlig Turkish. An dói, is hacinn go bhfuil luchd-Turkish na Gàidhlig gan, agus channe rúta gás fuascail féinid an múne aichar an bharach, ach gá rút an dhèanamh son cúisin na léisachu, ha sin drásta gopad ha bancacin de thidsearan, bunscoil agus arscoil, agus ha sin déanamh nuair a supply as an arscoil, fórum digidach hacinn, agus futi scoiltin, ma bheits éigineara as an atin, íortas chuisteach, agus hig teacher leine, ma gás at féin, trú na head ac yn efanc. Hi get y stiach sniad lesan, son wydd hyd, son sgoile gael ac glas. Nes, as ni fi fiach yn sian cwnd i sgoltyn, mae'r sgol for stri, sgol a haragel, agus grwn ysnehilan nirs. Heddi fi gyman sydd efo, arwyd yn dociar, bysien ta horstiach. Es y fi chyntas, hed sydd efo gwmwr, sy'n iddi fi cwmal sgoltyn il y dol fer na chael at y ffein luchd-Turkish, gachas fad y ffein at luchd-Turkish a sy'n teiche. Sy'n chanan, mae yw'n i fi gael at y luchd-Turkish gan y sgoltyn a sioetydd. Ach, sy'n eisiau doi'n crwach ala ddif sy'n i fiach yn di pisioch ydd cwysio. Gymaig ni efo gyda. Nysde, bechorgan criach y chwydr sio, agos befalwm dachist y chwydorst, mae'r hasin i criach yr hwla program. Y hiechist se, je yn mian no je na hawr som feichgin maar leisachig an y foghlam Gàidhlig as y nawn tiach. Je hawr son gan cheek as y nawn tiach gerson foghlam Gàidhlig. Wel, am ysmwyn i chw, ti'n mi ddash go fergan y sys, ywys y sien cwprach chw. Am ysmwyn i chw, mae'r rwts biele, mae ha roi'n an, ysgari'n an, chadig y pisioch, chadig y fwy. Ywys gre, gybyw yn cwprach chw, y lentyn i ddorst. An y doi'n crwchal, ywys gybys ti cwmal, ffeimolwchgan, na cloniw, ywys lwchgwn sy'n hi, ywys na Gàidhlig. Mae'r ffniofachus es y chwlys i chw. Mae Gàidhlig. Agus y darna chéistir san criach chuir gnáichin sé dé cárleh a gacad son cúteginne bheith úd as an dríoch an tícasg. Wel, am cytsin gre gabh bra idd y chwlw corym i gyfw, le dóchus ys misneach, ywys tachri tòrr. O, fi mis sin t-shirt am ysmeinach eich. Joe Vollig, Joe Charlig at Edith. More than time can nurse sort of be called in face good Jew had we anaprochin tlach for brun out, I guess if he came so if would, so McKinjoch can fight a hullet, nyachishjoch, tlach gas kutjoch. So tap later. Kutjoch, ma hangwoord de Aonghas MacIllinnein vo telt media. Aha, Gabhaidh, teich agus stúrich fóte nach a harsco. Ha sin bhí géisioch í ceol bó skippe B.A. Gàidhlig is ceol tradiisianta ag sulmarostig. Agus cúteach taing don túlmhór agus cáirlinn na Gaeltach a haar múnechaigh a chuidir cúl atas. Jin cínteach a leinsibh go be cáit an feisibhir pod chrúlaí agus cútthug in beachgan mún Prògram seo ains na mian an socialte. Ha sin son clúintin bhuaibh. Taing go díist son éisteachtaí atas.